Okay, reka nongere kwifurize igitondo cyiza, reka nongere kwifurize igitondo cy'umugisha kuri wowe dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Murabibona neza cyane, turizinduye rwose, turizinduye ngo tubashe kuba twakongera kubagezaho amakuru agezweho aka kanya ahangaha ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Duherukana ku munsi w'ejo nimugoroba ari umuriro gusa, ari umuriro. Mbabwira nti abarwanyi b'umutwe wa M23 bakomeje kugenda bakameza, atariko kandi abarwanyi ba FARDC nabo ntabwo boroheye izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Nubundi rero tuzindukiye ahangaha ku mupaka, ahangaha ku mupaka wa Rusizi. Rusizi ya kabiri niho imirwano ikomeje kugenda ibera ku buryo bukomeye cyane. Nubundi niho tuzindukiye, ariko nubundi atariho tuzindukiye gusa, turanazindukira hariya i Bukavu turebe uko bimeze, nyuma yaho inyeshyamba z'umutwe wa 23 zikuwe hariya Bukavu, igitaraganya rwose zihakuwe n'abarwanyi ba FARDC. Ntago ari ibi gusa, hari intwaro zongeye kwinjira ahangaha mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni intwaro ziturutse muri Afrika y'Epfo, intwaro ziturutse rwose muri Afrika y'Epfo zongeye gusesekara ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi nabyo turaza kugenda tureba ese ni izihe ntwaro, ese ahangaha muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barateganya iki nyuma yo kwakira izi ntwaro ziturutse muri Afrika y'Epfo. Ibi ngibi byose turagenda tubirebera hamwe, tureba uko byifashe. Noneho rero nimunyemerere aya makuru tuyagarukaho ku buryo burambuye, ariko tutaragarukaho ku buryo burambuye reka mbanze nkwibutse gukora subscribe, ukomantinge ndetse yewe urayikinge kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda akugeraho 5 kuri 5. Jewe nitwa Mr Kenzo, mbahaye ikaze. Reka duhere ahangaha ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hariya i Rusizi. Mwabantu mwe, ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, amakuru azindutse i Rusizi aravuga ko amasasu na n'ubu ngubu agicicikana hafi y'umupaka uhuza u Rwanda ndetse n'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu bakomeje kugenda bibaza batese u Rwanda narwo ruri buze kugenda rusubiza iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guherejo kugezana n'aka kanya, guherejo aya masasa atangira gucicikana. Ubwo ni inyeshyamba z'umutwe wa 23 zari zihanganye cyane n'abarwanyi ba FARDC ariko hafi y'umupaka w'u Rwanda na Kongo, kugeza ubwo bisasu bimwe na bimwe bigiye bizimirizwa mu kirere cy'u Rwanda, ariko byabashije kuhagera ku buryo bukomeye cyane. Kugezana n'aka kanya rero u Rwanda nta kintu na kimwe rurabitangazaho, nta kintu na kimwe rurabivugaho, usibye abayobozi ba M23 nabonye mu masaha y'ijoro bavuga bati FARDC iri kurengera, iri kurasa ahantu itakagombye kuba irasa, nirwane n'abirwana nabo, ireke kuvogera ubusugire bw'ikindi gihugu cy'abandi. M23 niko yari imitangaza ku mugoroba wije cyane. Ubu rero ikintu kigezweho mwabantu mwe ahangaha i Rusizi nuko nubundi amasasu agicicikana, inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'abarwanyi ba FARDC baracyaripagurana ahangaha i Rusizi. Ngo icyo FARDC gamije ngo nuguca agasuzuguro n'agasomborotso ngo ka M23 ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo no kubera ukuntu ngo u Rwanda ruri kwitwara muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo bakomeje kugenda barwana umukutano ukomeye cyane ngo kugira ngo bace aka gasuzuguro. Nimunyemerere rero mwabantu mwe twigerere ahantu hitwa i Bukavu. Wakwibaza ngo i Bukavu bimeze bite? Mwabantu mwe, hari abantu bakomeje kugenda babahereza amakuru ataraya nyayo, bavuga ngo Bukavu yafashwe na M23, ariko reka mbanze nongere mbiguhakanire ku buryo bukomeye cyane, nkubwire nti iyi Bukavu iragenzurwa n'abarwanyi ba FARDC.
abarwanyi ba FARDC batangiye kugenzura iyi Bukavu ejo bundi. Batangiye kuyikontorora ejo bundi, ubwo hari ku itariki abarwanyi ba FARDC batangiye gukontorora iyi Bukavu ku itariki 15. Batangiye kuyikontorora ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2025 nibwo batangiye kugenda bakontorora iyi Bukavu ku buryo bukomeye cyane. Ariko hari amakuru akomeje kugenda ajya hanze avuga ko iyi Bukavu igikontororwa n'abarwanyi ba M23 aribo bari Bukavu, ngo bigaruriye Bukavu. Ariko ibi ngibi reka mbanze mbiguhakanire ku buryo bukomeye cyane. Barwanyi ba M23 barakubiswe ku buryo bukomeye cyane, bisanga bageze ahantu bita Karehe, niho bari kugenda batera udutero shuma, icyo nakwita nk'udutero shuma ahangaha i Bukavu baturutse. Ni iki ngiki naba nkubwiye cyahangaha i Bukavu. Ni munyemerere rero dukubitire Igoma ho gato. Igoma hari ukwijujuta gukomeye kw'abaturage, ndetse ku munsi w'ejo hari n'abagerageje kwigaragambya. Nuko kwigaragambya uri mu maboko y'abari abagabo ba M23 nta kintu bishobora gutanga ku buryo bukomeye cyane. Hari abagerageje kwigaragambya nubwo bitabahiriye rwose. M23 yahise ibacubya vuba na bwangu. Ubwo ndi kuvuga ahangaha Igoma. Ni mu gihe abarwanyi ba FARDC bakomeje kugaragaza ko abaturage bari Igoma bakomeje kugenda bahura n'akaga gakomeye cyane, bakomeje kugenda bicwa urubozo n'aba barwanyi biri shyaka rya Alliance Fleuve Congo M23. Ni mu gihe kandi iyo FARDC imaze gutangaza ibi ngibi, abasirikare bamwe na bamwe bakomeye b'igisirikare cya M23 harimo aba ba Colonel Nanga, harimo n'abandi basirikare bakomeye, aba Barawurensi Kanyuka bavugira M23, bahita baza bakavuga ko Igoma abaturage babayeho neza nta kibazo na kimwe bafite. Ariko nyamara amakuru aba yamaze kugenda atangwa na FARDC. Amakuru aba yamaze kugenda atangwa na FARDC ko abaturage bari Igoma batamerewe neza. Noneho rero ni munyemerere tunyarukire Nyiragongo ho gato, ngana ku musozo w'aya makuru. Tunyarukire Nyiragongo ho gato, mbabwire nti Nyiragongo naho abarwanyi b'umutwe wa M23 ku mugoroba bongeye kurwana bikomeye cyane ni FARDC n'ingabo z'abarundi ndetse n'abawazalendo FDLR n'abandi basirikare benshi bakomeje kugenda bafasha leta ya Kinshasa kurwana iyi ntambara ikomeje kugenda ihanganamo bikomeye n'abarwanyi ba M23. Ahangaha rero mu bibaya bya Nyiragongo wakwibaza ngo ni ibiki bidasanzwe byahabaye, ni ibiki bidasanzwe byahakorewe. Ariko reka nkubwire nti ahangaha mu bibaya bya Nyiragongo habereye intambara ikomeye cyane, aho hanagiye hagwamo abasirikare ba FARDC ndetse yewe n'abasirikare ba M23 ku mpande zombi bahaguye ku buryo bukomeye cyane, aho urugamba rwacurikiye buri wese yegeranije imirambo ye aratwara. Ariko FARDC yongeye kuvuga ko itewe impungenge zikomeye cyane n'iki gisirikare cya FARDC gikomeje kurwana bikomeye, gikomeje kurwana nk'umuntu wiyahura. FARDC rwose ikomeje kugenda irwana, ikomeje kugenda izana ibikoresho